Premtobre Kasee na oguso show Adom TV ne de mo koye nsem foforo emu na owura bia ono ayi nanimu na gefo no twitwaje wo monom ne ade nyame bia kwemu ama ye bono nkoso hene ewo yamronsa wo mfimfini mantem mo wi akire na pakan na yapagya na simu no wabehwefom setu emu ntoaso Adom TV Kasee etwaso. Gay activist Davis McLaila ya wese ne hen foforo ewo yamronsa wo mfimfini mantam ne mo no ensembia wode atodwa ene se obeko no ayedi obetumi aye bia se de beya obi abetumi ayedi ope ewa asase eso Nana Davis McLaila Gana ni de hia wo no ewo Nigeria man no emu no sanso so Britain ni na bro na nanom mo wo nkusukum traditional council no esi ne so hene no mede ne tena apakan eso no ofri apakan ne so behwe fom ekoba ne Adom Kasee kopie honom ene Nana Davis McLaila edi nkomo no kire mu se ono de ogina ho de manipa epe human rights na nya de se wonma wo mo kasetia LGBTQ wo man mu no obejai wo machi ebo. I practice what I preach. That is human rights for all persons. I don't believe in discrimination. Whether you are tall, short, black, white, yellow, or green. You are a human being. And I will fight for that my belief to the very end. No matter what it costs me. Enwechi omahino wo nkosukum traditional area na na okese isando toso nkron enso ka de to aso se yamronsa ye kro ba ko bia wote ye no etumeti mfinshan be ya hanan na so ne madodo na abua ma kro etumpon no enya de se wo mu ewo bi Yamuransa wada enfe ahana nelechi then yehunu ko town da na yehunu ko town no da ma so na yehunu hospital na ikrowa other kwan ho yene population okwe yimo pa na se obi ya la kire ofi akobiruwa na wa gaje ayehwe na se obare ni mu ayezina what na to carry mabasu etwomu Yamuransa na ko kekos ne krakra no mabena no bia wo mo Yamuransa enso ka de twato se eyomo won se na nanom e wo honom no esi obi ososo be ma ne be meda so ehene e wo mo ekronim 24 ni say intempa omo drop ne down na omo peli papa pamfa ni siso na wo mo omo di musuo e ka oman media me ni omo ya adwen kra de ayenfo na ye media me ni say sika na omo gi ye na omo si akwa ne hene banye ade papa wo say omo ye itinu aba no kra na abese ade kra sa human right ni kra wo say sa we no ye hwe na ye twem na ye di ntitiye papa e ba oman mu na ye jai sa human right they be I call right and call left.